Lekho ukuthi ngiyangibonga kakhulu ngokudlala i-Tusker Galaxy for ukudlala i-Tusker Galaxy futhi ngiyabonga abantu kaNkulunkulu. Mina into lengayenda ukuthi ngicale ngijima ne-first team ngisasemncane. Ngajwayeta ukuthi ngikumele ngibe fit kuthi noma ngathi bangiphusha nani ngawo. Ibhola ngicela ngisasemncane ngisafunda grade 3. Ngicela ngisasemncane ngilapho ngidlala ne-under 15. Wathi khona coach wami wasePinari. Ngitshela wathi nayi ngendlela into angayenda kahle ukuthi kumele nganathi tshwala. Ngabhemi ngoba ngazi ngiqale lokho angeke ngisaqhubeka ebholweni. Yeah, angisasesikhathi namukele kuye Este Coach podcast show nje basathi ukuthi nje temidlalo tinyeti thela khona tithecitsisa kanzike namuhla lokumnanzi e-studio sivakasheleke kumjeba asathi ngibone igama la Jabulani mengathi igama la Njabulo sibe sikhuluma naye nje lokumnanzi ukuthi hayi egcineni uNkulunkulu bese uyamvulela indlela takhe siyambona nje ukuthi bahamba madozane odlala phansi ecenjini iTusker Galaxy asathi ke useya ku-DDC or uya ku-senior team sibe sikhuluma naye simuve kususiphatheleni ngisasesikhathi sikubingelele kwamukele ku-Este Coach podcast show. Sawubona coach igama lami Njabulo Ngagamete. Lekho ukuthi ngiyangibonga kakhulu ngokudlala i-Tusker Galaxy for ukudlala i-Tusker Galaxy futhi ngiyabonga abantu kaNkulunkulu. Yeah, ukhuleka man ube free bani free unganaki ukuthi uvela yabo ngale lo ngajwayele vela khona khuleka ube free. So sabona ke ukuthi lamalanga opportunities maningi la eMpumalanga previously kuze kusi uthole amadlelo enhlathi bafuna usuku ebejozi iphanje nyalo sisine-Tusker Galaxy sine Kruger sine the Bees sine Curry Stars lokumnanzi ukuthi nje ama-team amanyenti nyalo ala eMpumalanga. For the first time emlandweni ke eMpumalanga sina-2 team ku-Betway Premiership i-Tusker Galaxy ne-Kruger United sibenenhlanhla ke le weekend ku-Premier Cup bakhona badlala ama-games abo bawina baya final sabona idabi kusi what to expect this season. Sibonile ke badlala abanyenti lebaphumile la season la eMpumalanga bathola amadlelo enhlaza afake ekhathi sicelo sibawathona Serero naye lo umdlalo obuya kimi eTandla Ntamo. Ngiyangijabulisa kubona lo uthini ke ubona sicelo sembona udlale kahle ku-The Beast la season ku-Municipal Foundation Championship before lapho udlalile amaqembu amanyenti bakhonbush borazo ematsulu ubosalete cup nyalo nayo egcineni ihlahla livelile usohambile uyodlala ku-Betway Premiership ku-Milford kusho ukuthini lokho badlali bethu balapho eMpumalanga sithole amathuba afana nalawo. Angisho lokuningi ngoba sambongisa aqhubeka phambili adlala amanye ama-team amakhulu angagcini lapha ku-Milford. Ngiyobonga kusho lokho ngoba nathi namanye ama-team egazi bafise abantu abaningi ukuthi betele kudlala ama-team amakhulu bo-Tusker Galaxy bo-Kruger nabanye njengoba ngiyalo basayina ama-trial nabo bafisa kuya kuwasha ama-trial. Yeah, sesibuye kuwe ke because abantu abaningi bakwadi ukudlala ibhola labaningi bakwadi nje kamjeba mina ngicela ukubona le Pinari because sibomkhaya ngibona le ngomeni manje ngamangala ngibona ngidlala i-tournament lematima lapha basuke bakhipha umuntu omdala bafaka wena ngamangala uthi hawu ufuna in the first 5 minutes nje uqala ngiyabona liki something ekalinzeli ma-touch akho the braveness ubaconza ngamangala that day ukuthi hawu yabo sengiloku after game vele ngaka-approacha kanzi vele umdlalo khonako ukuthi ube nguwe utimisele enkundleni. Ungibani kahle Njabulo ungibani Njabulo umjeba bantu bangamati ungibani? Mina into lengayenda ukuthi ngicale ngijima ne-first team ngisasemncane. Ngajwayeta ukuthi ngikumele ngibe fit kuthi noma ngathi bangiphusha nani ngawo. So yeah atshela ukuthi angifuni ukubhema ngifuna nathi tshwala ngoba lento yayidongilimata emtimbeni. So yeah ngako ngicale ukujima vele ne-first team ngaqala ukudlala. Lecela nini lithando lakho le-football kudlala iball because indlela udlala ngakhona le age lokuyo ekhombisa ukuthi kule age lokuyo because udlala abantu abadala kula bakhulile but ungabonakali indlela udlala ngakhona. Ibhola ngicela ngisasemncane ngisafunda grade 3. Ngicela ngisasemncane ngilapho ngidlala ne-under 15. Wathi khona coach wami wasePinari. Ngitshela wathi nayi ngendlela into angayenda kahle ukuthi kumele nganathi tshwala. Ngabhemi ngoba ngazi ngiqale lokho angeke ngisaqhubeka ebholweni ngilimata lena.
So ngaqalile ngaqala ngadlala ibhola angizange vele ngithandzile ibhola kakhulu angizange ngentele okuningi ngoba vele ngikhethe yona. Then sakubona uyadlala uyakhula abantu bese bakubona especially lokusini and then naku sakubona ke sojoine i-SI Academy bedume ukuthi isikole livele esikhulu lesi iSt Mark Nyalo but isizala sathi ukuthi ISI la badlali abaningi baphuma khona baphuma khona abadlali ufike kanjani ke ukuthi ugcine utojoine lesikole kuneke kanjani because ngiyakubona nawe we are one of the players osothola lithuba because ufika esikoleni ufika kanjani usude la eSI? Esithe ngafika ukuthi bengidlala MTF. MTF Sports School. So yabangibona khona ngidlala ngoba nakhona bengicaptain bangibona ukuthi ngiyakhona lokudlala ngafitha first ku STI. Yeah. Then uma lo approach coach Tom kumbe mhlambe ngilabanye labakubona basayi man buya ngala. Ngalanza coach Tom ku MTF straight final. Yeah. And then naku ufikile ke ku STI sakubona uyadlala uyadeveloper uyakhula immediately uma ufika ku STI kube njani uma ufika la lesikolo lespecially baningi badlali labagood sibabonile abanye even last year bosiphamandla uhamba uJona iTS Galaxy bathola i-first game nje against Sundowns i-team lenkulu washaya goal sabona nanyalo nje le-Primus Cup labanye badlala uma ufika eSky ufike wabonani because lapha kunebadlali abaningi vele bakhicitwa lapha eSky. Ngafika ngibona talent elikhulu lapha eSky nami ngathemba ukuthi into ufike ngidlale khona first team mara ngafika majita ngitshela ngafika happy ngoba majita ngitshela ukuthi la kanjani so ngangikhonile ukuthi ngikhonela ukudlala for first team. Yeah, angizange vele ngiku under 15 ngafika ngaya ku first team ngoba ngafika angizange ngithihlisa ngachubeka ngigcine khona kusuka ngibe kasi. And then last year ISI 2025 ihambile mina tikolo yathatha tonke tikolo lapha yawina 3 million ku Danone nawo boyiphatha le team le. Bangikhupha kathi. Lapha boku ma age group lahlukile bangasima open. And then uma sofikile ke ISI sakubona ubangilaba abadlali abagcamako nje basoshida ukuthi talent eningi nawo ngekho show ungadlala sakubona egcineni uyashayina mathuba akho avumbuka naku iTS Galaxy seqalile ke sesasabadlali abaningi ku ISI Academy nje bese ngibali ukuthi nasiphamandla lomoya lesimbonile athola lithuba last year and then nawe oba nelithemba ukuthi mathuba akhona naku egcineni lomnyaka lo 2026 sisibona sovela emaphepheni ukuthi hayi man so nawe uthola lithuba bakusayinile kuTS Galaxy kwente kanjani lapho sichazele nje nibabukeli. Lapho ke ukuthi angafika ngayindela ukubi eSt Marks ngoba ngitshela ngisasuke ekhaya ukuthi lapha ababhema bayanatha mina ngafika ngakunaki lokho ngafika ngentele kona lapha ngoba bengitele ibhola ngafika ngadlala ibhola ngafunda isikole. Yeah, so ngaba ngiloko sihamba sadlala i-Engine Cup last year la ngibona khona Team Sukazi bengidlala. Yeah, so bacaka ngibona lapho ke. And then bese wachubeka and then nyalo sewusabona wafika wakusayina kwente kanjani bafike njani kwente kanjani lapho utholakala sosayiniwe iTS Galaxy. Angasho ukuthi bangiboneli ku Engine ngoba mina ngafika vele sebangitshela ukuthi singeyosayina ngabona njalo singeyosayina kuphela. And then kuwe kwaba kanjani ukuthi usayine duel iqembu lefana naleli iTS Galaxy iqembu elikhulu ledlala ku Betway Premiership linemlando liwine even Nedbank Cup asadlala ngalana ku NFD kube njani kuwe ukuthi uthole lithuba lifana naleli because baningi labafisako labaphuphako ukuthi bangathola lithuba lifana naleli ukuthi ubethu ke brand lenkulu iTS Galaxy. Ngijabule kakhulu ngoba namanje solongo segama lami sasephansi ngoba angakhuphuka ngaya first league kuTS Galaxy so ngijabulile nabantu basekhaya sibajabulile ukuthi ngikhonile kufika kuTS Galaxy ngisayinile kuTS Galaxy. And then ngaphandle kwakho unebadlali abaningi lebasona iTS Galaxy kusho ukuthini lokho kini badlali base ISI St Mark ukuthi nesikolo lesikhicita abadlali ndanyalo kuba lula futhi kuwe uma sofika kuTS Galaxy because already nebadlali bathide babuya kuwe babuya ku ISI lebadlali kuTS Galaxy kusho ukuthini lokho ukuthi isikolo senu sibadlali abafana nalaba labakhona ukuthi bayedwe iqembu leTS Galaxy lokho mhlambe nawe utophinza ukuphakamisa usuma ufika le ngathuka kusho ukuthini lokho indlela isikolo senu singayo. Isikolo sethu indlela singayo ukuthi siphethe ama quality ma player quality
and malona isikole sethu sidlala ama-tournament lamaningi ukuthi bangakhona kuphakama nawo bunjengombo-Test Galaxy bo-Kruger lokhu lingakusho ukuthi bangathatheli phansi futhi bachubeka badlale njengoba badlala bangatibeki phansi noma batofika la kumele bafike khona. And then apart from kudlala ibhola esayi siyabona ukuthi kuphindze futhi kube nama-sporting code lamaningi kepha nje siyabona lokukhulu kakhulu bazama ukuthi banibhalansise nasesikoleni mase ngale mabhukini benta njani ukuthi nikhone kubhalansisa nifocuse ngala ebholeni phindze nifocuse nasesikoleni. Basinika isikhathi ukuthi kube ibhola basinika isikhathi ukuthi sifunde njenganyalo nje ngalo ngo-3 ngongena ejimini ngo-7 masicitha kuphaka siyakufunda isikhathi sikhona vele ukuthi sifunde siphinde sodlala ibhola. And then batali bakho bafake isandla sikangakanani kuwe ukuthi bakuvumele ukuchubeka because batali abaningi abavami kulenzelela abadlali babo abantu babo bevakala abanye ukuthi umntwana wakho uyadlala ibhola uplan kepha nje mangikhumbula the first time kumitha wakunete number emakwakho uyabonakala simakwakho uyalenzelela injani irole idlala abatali bakho ukuthi bakuphushe uzofika khona nyalo bakusupport. Batali bami ngijabule kakhulu ngandlela labangayo kimi ngoba nyalo batali bami sona nyalo basola bangikhohlwa. Mina ngibonga lokho ukuthi batali sona basaphila batali bami and bengifisa kubayentela kona into bayentela if senginayo imali so batali bami ngijabula kakhulu ukuthi nanyalo solo basakimi bayangithemba futhi ngoba bathi angeke vele ngifunze mangabatshela ukuthi ngitofunza ngidlala ibhola ngiyende konke lengikufunako. And then futhi sabona nyalo usachubeka usadlala isihaya bakusalile already tobe uyodlala next year ku TTC. I mean asikho sure nje bawushido na ukuthi awukho sure usodlala ku TTC oyodlala tuke first team kepha nje ama goals akho na kugcinini uthola lithuba leli ngasiliningi abantu abaningi ukuthi bathole ususayine Test Galaxy athini ama goals akho ukudlala Test Galaxy next year because inyalo ukuchubeka ucetha isikolo lomnyaka lo bese next year ujoina Test Galaxy athini ama goals akho masofike ku Test Galaxy because nalapho i-competition itoba iningi. Mina engakusho ukuthi ama-goals zami laphana mina angeke nginakile ukuthi lukuningi ukuthi abantu bathini ngintona ngikutele lapha ngichubeka angeke ngigcine khona ngichubeka ngiphambili ngiphushe ngidlale njengoba ngidlala akusho ukuthi mase ngilena kumbe sikuphelele angapheleli kumele ngichubeke ngidlale ibhola ngiphambili nakho ngifisa ukudlalela squad ukuthi nabo babone labaningi ukuthi singiphakeme setulu. Okay njalo so sikubonile sonemathuba lamaningi ukuthi udwendela igama lakho next year bangaki badlali mhlambe nyalo already labahambile bajoine iTS Galaxy Ficus Bosiphamandla nalabanye nicasa sayina nabo nyalo. C5 lesayinile for TS Galaxy. Wow kusho kona ukuthi nje isikolo senu vele sakhicita and then before nje ngikutetela labadlali abaningi before badlala ibhola kuba nema role models ukuthi sifunza kusamanje abanye badlala basanza bo Maradona kutsala kusana Maradona bo Pele and then kwaba generation lensha yabo Messi bo Ronaldo bo Mbappe wena ngibani mhlambe umdlali lothu bombukela ufise kufana naye lokhu mhlambe lokwenda ukuthi ugcine nawo so lo umbona dlalo ukumotivate. Mina umdlali engibonile ngambuka Mtsanza Thembazwane wabe ngifisile vele kudlala njengaye Thembazwane wini likhulu ku Sundowns emefisa vele kudlala njengaye Thembazwane ngimthemba kakhulu i-role model yami nguye kuphela. Shoso vephluma adlala kancane lapha World Cup bamfaka nje uphindze futhi isikhathi esincane uthole red card kwathi nje kuumbona mhlambe imidlalo wakho lomthanzayo unangithembazwane ekugcineni uthola ithuba kusadlala World Cup special nale age yakhe iyakhombisa kwenza usibeka gcina vele uthola red card ngoba sini kuyo khasi umbukela athola red card afika nje. Ngive buhlungu kakhulu mathola i-red card ngoba maybe mhlambe atawenda lokukhulu ngoba maybe stock equalizer laphana and Thembazwane into eqhamuka nayo vele strong ngoba Thembazwane unayo iplan unalinto eziningi ukuthi singakhona ukuthola igoli and nami ngibukile kuThembazwane ngize ngibe role model yami Thembazwane ukhona create ama pass akhona la ukore unayo ngile technique. And then so far ngubona udlala kakhulu ku midfield iposition yakho luthanzako yini central midfield iwinger behind the strikers number 10 njengamfukeng ngiphi i-favorite position yakho? Attacking number 10. Udlale behind strikers ube captain number 2000.
And then kusho ukuthini kuwe kubona Mfokeng nangahamba naye asasemncane udlala ngale ngeshe special team lifana nale iceza win league eBelgium futhi idlala next Champions League. Isho kuningi ngoba shethi nathi singathola amathuba ukuthi nathi siyebo Premier League. So Mfokeng asimfise kubi, simfisa ukuthi aqhubeke aye phambili noma athole team Manchester City. Aqhubeke adlale njengoba ayodlala UEFA. So vele angeke ngithathele ngombukela vele Mfokeng naye ngoba naye bengimthanda njengathembazwane. Yeah, namuhla ke ngoyibe esivakashele ke Jabulani Jabulo Mjepa walapha nje ePinar sambona egcineni thola ithuba from naye lomunye lobuya lapha eSAI ekusekugcineni asayine iqembu elikhulu uTS Galaxy sebesimbona ke next season nje bananyalo into baqedza la eSAI esikoleni bese next year aqhubeke kwanyalo na 16 years tebahlanisa nje ngoOctober tebahlanisa 17 years. Angibonga kakhulu ukuthi namuhla sibe nawo sekusenhlanhla ukuthi uqhubeke oyempilo sikubona uShayina ugcina esodlala na kuBetway Premiership. Yeah, sisasa sibika la ke nguye ebesinaye namuhla asithembeke ukuthi uToshayina atibonakalise kubonakalise nempumalanga ikhona talent as the coach kude temidlalo ekuyi SA Coach podcast show.